Indian ki lady security forces ma'am che Union of India na tharak pangami loina na adugumba list 1 gi 2A da entry 2A da su adugumba government of India na as and when require moina mathu ta in kaludi any state amada any jaga amada armed forces mayam security forces mayam thaba ngamya ba kali tawna ba in aid of the civil power in aid of the civil administration civil power ki mateng pangna na patharak pa ni hai na kari umma kanda koina koi order phangde hai ba matai masi sanari jala yes I know je hangi mi being a channel advocate loge chhatra moina in aid of the civil power hai be sibu amuk order am logdana thana galwena na adugumba aruba jaga aduda thana gi matung ilaga chakadoriba khokadoriba operation togodoriba ase asina amuk center da sa ago sum da mi hom chal masi phaba yabra adage nongna akhoida capsule ka dore mase ko namu hanbe yabra haina hai gi gadra ba sida apangi wane ba masi order ki takal lete ba as per law kari noibu in aid of the civil power hai bitu de yauja gare ba manipur gi civil administration gi civil power gi maroi na sipai na mi pa mi pun operation chatpada mateng pangu mi pa mi pun yauru so kapna ragana aran ba to ragana ka pe ya ba ki pot or ragana magistrate mi ki order ga loina na ka po hai bi si lai ri na ba aduna power pe de hai dana chap chana uniform selaba sipai ma police then army natrag armed forces paramilitary forces amana duty tawro haina command mi ki makhada pir aga aran ba to crime to ba mila kan mase aina pha ba ya bra ina mo hangdra le gadro adudi toksin na bani yamna khangda ba mafam daga leithuk na ba pangdau to bani mo gi mathapta indian armed forces security forces ki mathapta su khoi gi commission of inquiry act 1952 ki makhada judicial officer high court ki judge degi tadaba amana prop to hon bagi darkar le ba aduga seng madu khangaga FIR mu lokot pa FIR su lokol le yam pai FIR lokol le tormung kanoda nomaina kapo khot pa adudi mara leiba singdugi ni mara leiba kuki gi lalo to hoba ain thogai ba kangbu adui mathakte action lawe amni khodak ta pha pun ma to da bani hekta war puting da government india na adudi yaro ye dana even darkar le air strike phavu to re raga hakta darkar le raga di hat patare mana capsule agadi aduna chingma to na moisi eliminate to na ba to godam ne aduna adu to udragadi government of india na ekhoida tawriba lamchat sajat ekhoida yenge ba meng se government of india se ekhoina thajada na lakpa se masi adum confirm to doine ba adu rati mayam na haina riba ekhoina haibam thokta bane na khanma bahuda India ki Prime Minister Narendra Modi ji Amit Shah Home Minister resign to haidana laura pum thokdro ai political ki wanate ai ki yengbi da ba magi administration Bharat punamaki makok oiba sina som thangba awang nong pokta leibe state ama state kun ga mapan gi manung da tharani pan suba state ama oina leiba maning tamamba marom dong lepa princely adu state ama ojaram gi nation state ama ojaram do pungraba loksil hai loksin de hai to donako asida india ki part ma sagraba manipur se thugai be su yaroi da article 3 si number su yaroi da ba adugi na tongan ba mayamam lereko article 363 ki mateng lorga manipur ga tripura ga tingam de hai be si bhar sarkar chukhanga ba male na kali adu sumaina leriba india ke mache ha thugai be da india ki apun be ki saktam chi kaire haina leriba se da action na taludana crime toriba act of terrorism toriba subi action lokota ba ha se masi yamna chumda ba pot amana ba maram maduna adugumba chumdabada natana Bharat Sarkar na ekhoida yengiba miyengsi mamanga de horika khajitang tenthak na harabada India da Manipur se hek pungi baga merger agreement amagi manungda 15th October 1949 da India da merger tawre Indian Union gi sarukta yawre Union of India sabada yawre hanbada akogi Dominion of India hairami constitution chatringeta adogidi 1950 gi January kuntarukta constitution chalakpadagiti
party state la India ki manu da challe hai dana tawrabana asida luri bedi he India da pungi bedi ki chahi kulum doi se third class second class da subhuman being oina sub citizen oina tame only 21st January 1972 Adi India da march tawge chahi kulum doi le ka khaktana ba state amagi thak aidan state number 35 state ori ipse aduna adugi mamangda aikoi se India ki city natabaduna tawduna sum lakpana state route phangdai phangdringi mamangdai ga hona phangaba kan sum mapung oina armed forces special powers 1958 haiba mamu chijinadra India ki mapam amatada chattaba amuba ainama ase sinarga laeba aduga adugumba adugi mathakta amukadore le mathang lakdana India ki Meitayam chung metay pangan asumma lairibu mam che he pungi bu matamdi ki chingi saruk chingda kunda laitaba yadaba oidana adugumba constitution ki article 19(1)(e) mapung kudim tagimda ba kutaba do yahandaba asi tawraga lakarabana aduna mathang laktana sumjala kanda me kulum doi me kulum doi di par la eraga adumana kadore adudagi ti अखोगी शासन पाइरिबा भारत सरकार की शाखा अमा हाइतारे बीजेपी मणिपुर की लेजिस्लेचर मंत्री अने याउना एमएलए तारे मोइबु मतेंग पांगबा अहुम अमगा कुकी की एमएलए ने हाइबा असिना मणिपुर थुगाइनबा मेट्रा थोइदेगी मदुगुंबा स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट पीरे मेट्रा मंगादा होम मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पीरे कोई बहली से अखोगी 미하풍 그게 망 와이팜 오래 아주나 그 동안바 union territory in the form of legislation 야우바 아마 비우 하이비시 마탕 락도나 라야바 BJP 기 MLA 싱나 मंत्री 싱나 아rum바 मणिपुर थोगाइबा ये वफमसे कुकी टेररिस्ट 싱나 तौबा दुगा चा मानना पुंछलगा तौदना लाए असिदि एक्शन नम तलौते BJP गी MLA तरे मंत्री अने यावबदो ngasi phawai action lawte adudagiti amuk kadore aduda natana hojiki hariba prime minister na laipak sigi lusingba BJP gi mako Narendra Modi na wahai ama phawba hojik phawba manipur gi lam sigi matang la khoina si tawre tawdem thaide chumna ngaktang laksina banen tawraga o nga chara am chalo gaina thelopgi type ta adugumba lamchi matang dana karing mamta haitaba awaba phongtok pasu leitaba amasu leitaba adugumi pot ama atum la adudegi karing action am talodre aduge mukadore article 14 gi nangning mangang ba yaba sangning masak pa yaba sima anate okay right to equality sima akoida lehendra article 19 usagi freedom sa maning tamna chatok chachin tawba 19(1)(d) lambi punamak jaga punamak citizen punamak na chatok chasin yabado Manipur ge majority community ni haiba mitai haiba se national highway anida chatpadu yahandre churchanpur da chatpe yahandre ado kangpuk pe de yadre more de yadre aduna adugu megi lambi chatpe yadaba aduge mu mayum da hanjerage haiba su yadaba milising humpu kuki gisu adum oire chamanana I like the right to life. Article 21 of the Constitution. Kanagumamantang law due procedure established by law. Adu yaudana kanagumantang magi right share, liberty share, magi punchi se mangan bayade. Hainal lebise koidi miwika ke punchi si mange maning chijana tawbeda banduna IDP gi adumba lairiba changjabam lairiba loriba mapamsing atuda mika secretary ni pantara muksoramani subject to correction asugumba mayam ama lere aduna haidiba mayam sida government na kali ta tawdre adur budi government na tawdre sida ekoina kadoba tai koi machan launa dana ha koi machan pullaga thengna dana pullaga kali thengna doriba government na thengna banatana ekoi pullaga kadodaino koi mam pulla ne lu kadodoriba government haibesina phagera pharoeda popular government no oigera president rule no oigera center and state ani sina lan lepan gadabani aduga madugi tawun thokpa
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯔꯩꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ 22 ꯃꯤꯅꯤꯠ 22ꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯦ ꯆꯥꯔꯖꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯀꯗꯧꯔꯦꯅ NIAꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ MLAꯁꯤꯡ MLAꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒꯤꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ BJPꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ 38 ꯀꯥꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯒꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯅꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯣꯛꯀꯗꯒꯤ ꯙꯞ ꯇꯧꯅꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥ 38 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA 38 ꯍꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ 8ꯇꯨꯃꯗꯤ ꯊꯅꯝꯃꯣ BJPꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯀꯣ MLAꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀꯨꯀꯤ 8ꯇꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯃꯥꯔꯛꯇꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 30 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ BJPꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯆꯃꯣꯏꯅ ꯐꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯎꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ JP ꯅꯗꯥꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡ ꯇꯧꯖꯧꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣই BJPꯗꯒꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯣ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯥꯗꯨ ꯇꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ BJPꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯔꯖꯀꯔꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ruling party mathakta movement nama democratic movement nama tauba ma changyaba adu natragadi kamnone na mai tawjaro ai sakar semni semoy kaya da akona nungai hidre class LP school gi satra kuntra ga ni toy ma matu lehellerga het pandituna hey tang somna kan pamu nanga ko ki metega da pamino naga nana du pamu ga ka na torerga ꯑꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄꯤꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯋꯥꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤꯑꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯄꯩꯁꯥꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯞꯆꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯑꯃꯨꯀꯣꯅ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ MPP ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CPI ꯂꯦꯞꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯆꯪꯕꯤꯅꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯠꯇꯦ ꯂꯤꯇꯥꯟ ꯆꯠꯂꯣ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ 1,000 ꯂꯧꯔꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ 1,000 ꯂꯧꯁꯅꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯊꯝꯃꯗꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯈꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ
राजनीति करीनोसे कोई रखने मी अफब थबक तौरगा राजनीति तौननुसे करे हारिबा राजनीति तौबसिबु कथोकन तौबदो ओइदोरिब्रो मणिपुर कन्नब होनबदा माना ngangbam thokpa ngangba tawbam thokpa tawba che mage mathanta ngage ngayo MP bimoldu tawjari dna ko mai party parangge kangde ngasi muthu ma karkeno khala pukhutpa ge question atum tai adu maina mathanta leibe mi kangde mayam leiba kangde civil society kangde khone tawbam thokpa sungje hawiti khara kanna हाने समचनो वकन मिफम खर फम्बा अदगे मसी नुंगाइते ने कंडेम खर तौबा खर डिस्कशन तौबा अदो मधुसो तुम लेसो लेसनो खर कंसिनबा एमएलए सिंगसे पुलाप तोक्तना कांग्रेस थमजरिब टॉपिक सिग मरि लेना कमानि येंबे पों fresh firing objectives and the consequences ino no ba no me kabapagi thodo अदुगा मसीगी ऑब्जेक्टिव करी ओयगदगे अदुगा मसीगी फॉलना करीनो हाइबनी मसी मागे ऑब्जेक्टिव बाइबो तोंगान तोंगान मखलदा हा मपांगे को चंगबा अदुदगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गे अदु तोबदा तो मयाम मम लेबि बसक इसम छमना मसे कुकी लमेन टू एंड बसिंगी retaliation against the returning of home by IDPs internal displaced person leiriba mayam sina mayumda hannana begi program magaloinana chai ani makhai matungda aduga pr chathariba nungmei kapa khada lepe haidana khaitang sapagadra haidana tawba matam sida mayumda hangiba adubu ngarang nahan tang taruki ngdang pung nipan kamini kunthram nga adwai degi khujika hariba mafam ani sida Torbung and Pawak Chow Kai. Highly Visida no make up to the air. Machine period Dicarino, Mitation Namugi, Madam the Mayumda, original Honda, like Pase Masi Yaroi, Hibanab, my objective say. Carino, Chom the Mate, and a copy if she belly, and she pike a cup novelty. Aduda, Adugumba, knowing a Yumda Halapigi program Momoto was there, Masi Ko Yaroi. Haidana terrorist attack ama to strike terror in the minds of the people. I need tatatan haibedo. Section 113 of Bharatiya Nyaya Sanhita Anubha law. Asigi makada piri ba definition de yauri ba. Adu makanago mamna mioi ba singi sarkar ge amasung atai tai mam ke han kongan bagi matakta mioi ba a group of person da Kanglup amada kihenba konganba angak pakang akitu jung haita terrorize chumni afraid fear habdu nataba terror adi thak ni kihenba haita miteron de adu magi pibo pot ama laibak paduna aso panmakte yaudre adubu aki khangna thawaina kano pontha tawduna adu question chenduna yamna wahanba thak na mayu makai de chen thoraktana atopa thangnabam mafamda changjabam lawba khotpa sina chingba tawre adomase siguma act of terrorism asina tawgiba asida akoibada pauda habi matungina kilometer amigi manungda CRPF BSF Assam Rifle kari subject to correction ko Central Forces group mari manga kem tongan mari manga akoiba kilometer ama anigi manung adwaida laibigi pausu tai moigi mamangda moigi naton sumangda Central Security Forces samchung State Security Forces ki mamangda micham prajada attack tauba act of terrorism tauba sida khamba ngamdaba adu act of terrorism tawriba kangbudo moina tawriba thabak ase highly strongly condemnable oil aduga koina so condemn tawi each and every prudent man including cookie gi icham jaba citizen singna aduga tongan ba jati punamakki leriba akoi punamakna yoiba punamakna mase highly condemnable oiba thabak amani condemn chu tawi apo mar thasil laga hojiki ne khoi cookie singna khangoduna sumana miyam da akitu jingba pohan basi terrorist attack ni terrorist ki thong ni hai taragadi hairiba thong adubu saugatpa manba mongda cookie jo council ki site ki chelo thok pase hairiba
organization asisu chap manana Jamana Bible moji abetter conspirator ni logi matungina haidi section no chan pallaga Hyderabad da micham khangna ba whoever conspire fataba aran ba meyat me pun ama tawna ba inchin ba abetter conspire to lotuna ba moi mam se tu tawna ba no me ka pu adu halu taw act of terrorism chi taw haidin inchin ba aduga yari ba facilitate tawri ba ebet tawri ba wa khana ba da yauri ba mo khoi bu sogli ba act of terrorism adu bu sogli ba se moi chu chap manana terrorist na tawri ba adugi mateng pangbigi moi chu chap chap punishable oi ba pot le ba aduna sigi mathakta amu akhoni yang ba aduda Indian Armed Forces mayam china mathok tawdri se moi chu mo liable to be prosecute tawbigi masak leitabra karigi leroi lo dairi public officer amana government servant amana ain kaibe thabuk torpa adubu ngak thok tarbadi natraga matubu facilitate tawna tumina leidana yabadawna taholabodi moisu liable to be punished according to law moi masakta prosecute toroi dabigi maram leite ba moi masakta FIR toroi dabigi maram leite aduga loinana act of terrorism da sogali besing se masisu terrorist pu sogat pa moisu terrorist ki adugumba aina yama terrorist haitare ne armed forces mayam security forces mayam including police act of terrorism da yeng dan lei bai be se mana kham da ba mana control to da ba mon da pi be sakti du sin na da bai be se masisu aina ya da ba thabuk am oya ba haibedi security forces India ke security forces puna makasi 356 to jikchale adum mona 355 chu chatpanina adum Indian ki laiba security forces mam che Union of India na tharak pangami loina na adum mal list 1 ki 2A da entry 2A da sub adum government of India na as and when require moina matuta in kalu de any state amada any jaga amada armed forces mayam security forces mayam thab ngamya ba kalitona ba in aid of the civil power in aid of the civil administration civil power ki mateng pangna na ba tharak pa ni ha na kari um kan dai khoina ko order phang de hai bam tai ma si sanari jala yes I know je hangin ni being a channel advocate loge satra moina in aid of the civil power hai be sibu amuk order am lodana thana galwena na adugumba aruba jaga aduda thanagi matung ilaga chakadoriba khokadoriba operation togodoriba ase asina muk center da cha ago resum da mi ohum chal masi phaba yabra adage nonghoina akhoida kapsula kadore mase ko namu hanba yabra haina haigi gadra ba sida apangi wane ba machi order ki takal leite ba as per law kari noibu in aid of the civil power haibitu de yauja gare ba manipur ki civil administration ki civil power ki maroi na sipai na mi pa mi pun operation chatpada mateng pangu mi pa mi pun yauru so kapna ragana aran ba to ragana ka pe ya ba ki pot or ragana magistrate mi ko order ga loina na ka po haibisi leiri bina ba aduna power pide haidana chap chana uniform selaba sipai ma police then army natrag armed forces paramilitary forces amana duty tawro haina command mi ki makhada pir aga aran ba toba crime toba mila kan mase aina phaba yabra ina mo hangdra le gadro adudi toksin na bani yamna khangda ba mafam daga leithok na ba phangdok toba ni mogi mathapta Indian Armed Forces security forces ki mathakta su khoi Commission of Inquiry Act 1952 ki makhada judicial officer High Court ki judge de ki tadaba amana prop to hon bagi darkar le ba aduga seng madu khanga FIR mu lokot pa FIR su lokol le yam pai FIR lokol le tormung kanoda nomaina kapo khot pa adudi mara leiba singdugi ni mara leiba kuki gi lalo to hoba ain thogai ba kangbu adui mathakte action lawe am khodak ta pha pun ba to da bani hekto war putting da government India na adudi yaro e dana even the color of the air strike power to rega
hakta takale ragati hat patare mana kapsil agadi aduna chingma to na moisi eliminate to na ba tu to godam ne aduna adu to dragati government of India na ekoi da tawriba lamchat sajat ekoi da yenge ba meng se government of India se ekoi na thajat da na lak pa se masi adum confirm to doi ne ba adu rati mayam na haina ri ba ekoi na haibam thok ta bane na khanma bahuda India ki prime minister Narendra Modi ji Amit Shah home minister resign to haidana laura pum thokdro ekoi political ki wanate aigi yengbigada magi administration Bharat punamaki makok oiba sina som thangba awang pokta leiba state ama state kunga mapan gi manungda tharani pansuba state ama oina leiba maning tamamba maromdom lepa princely adu state ama ojaram su nation state ama ojaram do pungaraba loksil hai loksin de hai tawdana ko asida India ki part ama sagaraba Manipur se thugai besu yaroi da article 3 si number su yaroi da ba adugi na tongan ba mayamam lereko article 363 ki mateng lorga Manipur ga Tripura ga tingam de hai besi Bharat Sarkar chukhanga ba male na kali adu sumaina leriba India ke mache ha thugai beda India ki apun be saktam chi kaire haina leriba sida action na taludana crime toriba act of terrorism toriba subi action lokota ba ha se masi yamna chumda ba pot amana ba marumaduna adugumba chumdabada natana Bharat Sarkarna ekhoida yengiba miyangsi mamanga de horika khajitang tenthak na halabada India da Manipur se hek pungi baga merger agreement amagi manunda 15th October 1949 da India da merge tawre Indian Union gi sarukta yawre Union of India sabada yawre hanbada akhoi dominion of India hairami constitution chatringeta adogidi 1950 gi January 16 constitution chalakpadagi ti party step la India gi manuda challe haidana tawrabana asida luribadi he India da pungi badigi chahi kulumdoi se third class second class da subhuman being oina sub citizen oina tame only 21st January 1972 adi India da marta ge chahi kulumdoi leraka khaktana ba state amagi thak aidan state number 3 state oiri ipset aduna adugi mamangda akhoi se India ge city natabaduna tawduna sum lakpana state route phangmdai phangdringi mamangdai ga hona phangaba kan sum mapung oina armed forces special powers act 1958 haiba mamu chijinadra India ge mapam amatada chattaba amuba ainama ase sinarga laeba adugumba adugi mathakta amukadore le mathang lakdana India ge Meitei amchu meitei pangan asugmal leiribu mam che he pungi bu matamdi gi chingi saruk chingda kunda laitaba yadabo oidana adugumba constitution gi article 19(1)(e) mapong kudim tegimda ba kutabado yahandaba asi tawraga lakrabana aduna mathang laktana sumjala kanda me kulumdoi me kulumdoi di par eraga almaina kadore adudagi ti akhoi sason pairiba Bharat Sarkar ki shakha ama haitare BJP Manipur gi legislature mantri ani yauna MLA tare moibu mateng pangba ahum amaga kuki gi MLA ne haiba asina Manipur thugaina ba metra thoi gi madumba statement public statement pire metra mangada home minister da memorandum pire koi bheli se koi gi mihatpung akhoi mang waipam oire aduna akhoi tonganba union territory in the form of legislature yauba ama piu haibisi mathang laktona laeba BJP gi MLA singna mantri singna adumba Manipur thogaiba yewafam se kuki terrorist singna tawba duga cha manana punchilaga tawduna lae asidi action nam talauti BJP gi MLA taret Mantri ani yawado ngasi pawai action lawte adudagi te amukadore aduda natana hojiki hariba prime minister na laipak sigi lusingba BJP gi mako Narendra Modi na wahi ama bawba hojik pawba
Manipur Lam Chiki Matang, like when she told them, tied it from Nakang Lakshin of an end, Toraga, oh, no, Nacharam Salo, and a telepugi type that. Adumba, Lam Chiki Matang, then a Karimamta Haitaba, a Waba Ponto Pasulitaba, a Masulitaba, to make it port a matum like eh? Adegi, Karim Maximum Talodre, Adegi Mokadore, Article 14 G. Nang Mangang Bayabasang Masak Bayabasima, and not right to equality. Equality Shima. Article 19, which I give freedom. Freedom say, Manning Tamna Chatok Chachin Toba, 19(1)D. Lambi Punamak, Jaga Punamak, citizen Punamak Chatok Chachin Yabado, Manipur majority community in Haiba Mitei, Highway National Highway Anida, Chatpadu Yahandre, Churchan Puda Chatpe Yahandre, Alukang Pupede Yadre, More de Yadre. Aduna. Adugu Megi Lambi Chatpe Yadaba, Aduyamu Mayum the Hanjerage, Habesu Yadaba, Milising Humpu, Cookie Gisu, Adum Oire, Chamanana. I like but the right to life, Article 21 of the Constitution, Kanagumamantang, Logi Aduma due procedure established by law, Aduyaudana Kanagumtang Magi, right chair, liberty share, Magi Punchi Mangan Bayade. Finally, we say, Quidi, Mirica, Punchi, Mange, Manning Tijana, Togeta Banduna, IDP, Azumba, Lady Bachangabam, Lady Baloribam, punching Atuda, Mika, Secretary, and Pantara, Muxor money, subject to correction. Asumba, my mamma lady, Aduna, Heidi Bam, my amasida, Gomena, Kali Tato, Adur Woody. Gomena, Tota Besida, a Quinacado. Koi machan launa dan ha koi machan pullaga thengna dan pullaga kali thengna doriba gomena thengna banatana ai koi pullaga kai du daino koi mam pulla ne lu kai du doriba gomen haibesina phagera pharoeda popular government no oigera president rule no oigera center and state anisina lan lepan ga dabani aduga madugi tobun thokpa ai koi fundamental right chinga nanaba areibu pai sijina ga damna kali ngamoi doino Pahalgam ke tauhiba thakari mang de tauhibadu Prime Minister na haigare ma Hindi ki speech ta 22 minute kuni thoida loire hauji mi chung pare charge thakar kadore na NIA na thakar le hai nang arang nam pongre ado de sigum machida Manipur ke sti kalim ta taudra ba ado radi kadu tare masi kanana to hon gada bano ai khoi ki politician ai khoi ki maruin MLA sing MLA the Manunda ruling the Manunda Amu BJP gi when full majority or when in a contract at Carbonina. Adugumba BJP gi MLA sing Asina Santi Purna Bohonabada, Moin Tobungam Dabanina, Mogisas only Tabanina, Baris Sarkada Taxing Gazaba. Baris Sarkada Prime Minister Unage. Hane appointment of Yadraga de Koi token Habitaba, Home Minister Unagadaba, Yadraga de Koi tone, and Amdamanaga toka de get up down there. Yes. December Ta Kontrama Toibauki Manunda, Majum the Handilan Yadraba, as they Lambi Chapayandraba, as they get Santi Purna Bohona Draba, Prime Minister Naming Chandraba, Laktaraba, Home Minister Laktaraba, Karimamata Draba, Authority, Maniputala, BJP, MLA contract, Taret, Hoi Cookie, Gitaretoma de Tanama, BJP, Tampaki, Nagaga, might take a Pulagaco, MLA, the day class Kining Dabani, Lemuriba, BJP, MLA, Puna Magna Cookie, Taretuna, Lemuriba, Puna Magna, I go to A. Hina Hang Hibada, Manipuri problem share. Pass mark the soap to one up. Some the third Henadum Togani. Madam D. BJP pull up to crab with the white Macatan, the solution to whatever so at the Tomoin of Pararoy. Aduma put Punamagado Ugudavanina. Prime Minister na, Home Minister na, Adugamoy BJP, Makok JP Nadana. To mean a town to Joda, either in a Hangaki labor monk, Masi Layroyaba. Madam Maduna, Aina, Hanning Ibse, Kalino Habida. A quick Kanosida, Adugumba, Pibam Sida Tohana Bigida Mukta MLA Singna, Matamama Piraga, I call BJP Digi to Haidana Toba to me, Aduga Mado Toragati, Civil Society Singna, Mara Paibi Singna, I Inchin Banateko, Inchin Bueno Logani,
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯥꯗꯨ ꯇꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯔꯖꯀꯔꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ruling party mathakta movement nama democratic movement nama tauba ma changyaba adu natragadi kamnone na mai tawjarakani tawjaro ai sakar semni semoy kaya da akona nungai hidre class LP school gi chhatra kunthra ga ni toy ma matu leherga het pandit tu na hey tang somna kan phamu nanga ko ki ga mete ga to phamino naga na tu phamu ga ka na torerga अदुदा क्लास पीबे दोंना तौरगा शांति थमनबगी मतंगदा गान थोरे एदर मी अमोइना ग वागा ngangiने असे खोइना दुम यारेबा ख्वाइदि लुबसे अदुगुम्बा मनिपुर थुगाइनबा होनबदा थिंगदरबा थुगाइनबा होनबदा मतें पांगुना थोबा कांगुसे अखोइगी प्रजा मरक्तेगिसु मोइबु सौगतपा ग्रुप पैसाना लेखरबनिना नपसुरी ओइखरबनिना मयाम अमा लेरेबा अदुना हाइरिबा पुनमगसे मसी अखोइना तुमिन लेफम थोकते प्रजा मयामना इमाई बेल सिंगना क्लब संस्थान सिंगना कोकोमिना अमुकोना फोक्सना इमागी मैराना तोंगन तोंगन मकांगबुना इवन पॉलिटिशियन सिंग कांग्रेस नसु तुमिन लेफम थोकते एमपीपी अदुगा अखोइगे तोंगन तोंगन सीपीआई लेपकी लेरिबा मयाम मसिना मसिउंबा मयाम मसिदा सिदा कनाना पॉलिटिक्स संबिनो पॉलिटिक्स तो होइदिमने खोइदे politics to buduna moram medana kemchan litan chalo de mai am pate de litan chalo phai ani ne kana political da do logusu na ani na kemchan lising am lo san lo ga santi thamanga mandi patro congress na lising am lo sun santi thamandi patro adigi bjp ge mele khar punchil laga akoi na si tawra akoi de to e na haibe se da mai se political mileage atu ta mileage lo hai ni na mayam ge yai phunna be ge tamak praja chaukhna be ge tamak ta di माइलेज लोग करी काइगेबा राजनीति करिनो से कोई रखंग दे मी अफब थबक तौरगा राजनीति तौननु से करे हरिबा राजनीति तौबसिबु कथोकन तौबदो ओइदोरिब्रो मणिपुर कन्नबो होनबदा माना ngangbam thokpa ngangba tawbum thokpa tawba che मागे मथंत ngaगे ngayo MP बिमोदो तौजरी दन को माई पार्टी परंगे कंगे ngasi मखु मा करकेनो खरा पुखुतपगे क्वेश्चन अदुम ताई अदु माइना मथंत लेबे मी खंगदे मायाम लेबे खंगदे सिविल सोसाइटी खंगदे कोने तौबम थोकप सुंगजे हौति खरा कन्ना हानेगे समचनो वकन मी फम खरा फम्बा अदगे मसि नुंगाइते ने कंडेम खरा तौबा खरा डिस्कशन तौबा अदो मदुसो दुम लेसुलेसनो खरा कंसिनबा एमएलए सिंगसे पुलाप तोक्तना कांग्रेस हाइसिने मै मैम तोरे पुलाप तोगा असेंबली से डिसॉल्व तो होलेरगा फ्रेश इलेक्शन अमलागा मयामना अपाम्बा हंदक्ति होजिकी तौरिबे इरांग सेदिगी पारा फावरेरगा मथंगदि सिगुम्बा एमएलए सिगुम्बा रिप्रेजेंटेटिव थाब चुमदेको हाइबिसि खननाबो होनबा चुमी हाइदना इसमाइना थमजिगे थैंक यू यम नुवाइसै कोइ जुजि लेरिबा फिबम असिदा रूलिंग पार्टी अमदि लेरि हेक इलेक्टेड खुदिमंगना सब चाबा फिबम अमा फिरेप अमा लौरगा मणिपुर मियाम गी अपाम बदु तौब तंगाइ फथाय हबदु नुजान थंबेसै यम नुवाइसै